हरे कृष्णा. हंग उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तांक भागवत पुराण कोंकणी हांगेल तर्फेन स्वागत करता. प्रति एकादशीक संपूर्ण भगवत गीता पारायण जाता. तशी आजी कामद एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी हांनी संपूर्ण भगवत गीता पारायणाचे आयोजन केला. आमगेल सकट जनां तर्फेन धन्यवाद सांगता. सर्वप्रथम जावन देवालय आणि सर्व गुरुवर्यालय आणि मलगड्याला आशीर्वाद घेऊन आजचे कार्यक्रम आम्ही सुरू करूया. प्रथम जावन मंगलाचरण सांगू येतचे विद्याकिनी माताजी आणि तशीच गीता महात्म्यम सांगू येतची शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा. गीताकिनी माताजी तुम्ही शुरू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्ये. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रित. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिश्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धात् गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतमृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. इति श्री गीता महात्म्ये संपूर्णम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद गीता माताजी आणि शिल्पा माताजी. तुमको भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद दिता. भारी चंद कोण सांगले तुम्ही दोग जणांना. हरे कृष्णा. आता मी पारायण आवच पशी पुढे हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजी हानी आमकाजी जपाचे महत्व बगे
सांगून दिवच्याक आसाची तांकां आमी स्वागत करूया. हरे कृष्ण प्रभुजी. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमकां हांव स्वागत करता. हरे कृष्ण. तुमगे वॉइस ऐकना प्रभुजी. ना प्रभुजी ऐकना. Just 2 minutes. हा आता ऐकता. 1 minute, माताजी. ओके. You can hear now, Mataji. Mataji. इको येतस प्रभु. Yeah, sorry. आत क्लियर. हरे Hare कृष्ण. Krishna. Sorry for the technical glitch. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. तर सगळ्यांचं स्वागत आजचे भगवत पुराण कोंकणी जे गीता रेसिटेशन आज एकादशी शुभ महोत्सव दिवस आम्ही सगळं हांगा अरेंज केला. तर आज हांव चपाट टॉपांतू एक 2-3 पॉइंट्स आय विल हायलाइट जे आमगेले जे गुरु महाराज आसा हिज होलिनेस जय पताका गुरु महाराज हांणी मला आमकां सांगलेलें तर तें सेम हांव रिपीट करता. आणि भगवद्गीताचे एक पॉइंट आसा द हाऊ टू मेक अ होम प्लेझंट. तर ताजे वेरी वॉइस इज लो माताजी. हरे कृष्णा. ना प्रभु करेक्ट करेक्ट प्रभु. ओके ओके ओके. तर देर आर 3 टाइप्स ऑफ चॅन्टिंग एक्चुअली. तर सगळ्यांक नामाचार्य हरिदास ठाकूर गोत्तस की म्हाका गोतना की आमगेले जे इस्कॉनचे म्हणजे आमगे गौडी परंपरांतू नामाचार्य हरिदास ठाकूर म्हणजे आम्ही हरिदास ठाकूराक नाम आचार्य म्हणून म्हणतात. आणि नामाचार्य हरिदास ठाकूर यूज टू चॅन्ट 3 लाख राउंड्स डेली. म्हणजे आम्ही आमकां श्रील प्रभुपादान 16 राउंड सांगला करच्याक जे दीक्षित भक्त आसात. तर हरिदास ठाकूर यूज टू चॅन्ट 3 लाख राउंड 300,000. तर 3 टाइप्स ऑफ चॅन्टिंग असतात म्हणजे गुरु महाराजांनी सांगलेले. एक असं मेंटल चॅन्टिंग म्हणजे मनान चॅन्ट करतात एक. आणि सेकंड असं सॉफ्ट चॅन्टिंग म्हणजे एकदम स्लोली चॅन्टिंग. आणि थर्ड असं लाऊड चॅन्टिंग. लाऊड म्हणजे चिके लाऊडली. तर हांतू दाखवून विच इज द बेस्ट. तर एज पर हरिदास ठाकूर द लाऊड चॅन्टिंग इज द बेटर. तर दिस इज व्हॉट वी शुड ट्राय टू डू. म्हणजे आम्ही कसं आम्ही जप म्हणतात ते आम्ही ऐकू का आणि आमगेले परिसरांतू त्यांनी ऐकू का. तर त्यांनी ताजे अर्थ म्हणत त्यांनी कसले सांगतात तर त्यांनी काय म्हणतात की जे इन्सेक्ट्स असं बाकी जे आजूबाजू भोवती असत तर त्यांनी दे कॅन ऑल्सो हियर आणि तांकां लाभ मिळत. तर आम्ही ताजे खातीर चिके लाऊड चॅन्टिंग केला दॅट इज बेटर. म्हणजे आम्ही चिके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. म्हणजे आम्ही ऐकू येतं हावती भौतिक जे असं त्यांनी ऐकू येतं. तर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आय वॉन्टेड टू टेल. आणि सेकंड पॉइंट असं की हाऊ टू चॅन्ट अटेंटिव्हली. तर एक तर आम्ही आता पळयना की आम्ही लाऊडली चॅन्ट करता. सेकंड असं हाऊ टू चॅन्ट अटेंटिव्हली. तर गुरु महाराज कसं सांगता की आम्ही एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली यू कॅन चॅन्ट 24 hours केन्ने खंय देर इज नो म्हणजे खंय आम्ही चॅन्ट करू येता. बट आउट ऑफ द 24 hours द बेस्ट टाइम इज टू चॅन्ट ब्रह्ममुहूर्त टायमाक. म्हणजे सूर्योदयाक मुखारी 2 hours. तर दॅट इज द बेस्ट टाइम टू चॅन्ट. आणि चॅन्ट करताना we should try to chant in front of the
इफ द ऑल्टर आणि तुमच्याकडे ऑल्टर ना असलेली फोटो भगवानाला फोटो ताजी मुखार बैसून आम्ही चॅन्ट केल्यारी दॅट इज व्हेरी गुड. आणि चॅन्ट करताना आम्ही वी कॅन सी दी फोटो ऑफ राधा माधव और गौर निताय. और इफ यू हॅव अ व्हेरी नाईस मीन आज सकाळ घरात तुलसी प्लांट असतले तर तुलसी प्लांटाच्या मुखार बैसून आम्ही चॅन्ट करत. तर त्यांना आम्ही वी कॅन यूज ऑल अवर सेन्सेस इन चॅन्टिंग. म्हणजे चॅन्टिंग करताना म्हणजे आम्ही आमगेल जे इधर आईज वी कॅन सी राधा माधव और तुलसी महाराणी चॅन्ट करताना. आणि त्यांना आम्ही चॅन्ट करताना तर थंय इनसेन्स कसे अगरबत्ती लायल्या त्या आम्ही दॅट अगरबत्ती वी स्मेल. आणि आवर टंग इज यूज इन चॅन्टिंग सो आवर टंग इज ऑल्सो यूज. आणि आम्ही चॅन्ट करताना आवर टच आवर सेन्सरी म्हणजे हात बीड जा टच करता तर ते आम्ही दॅट इज ऑल्सो यूज. आणि हिअरिंग आम्ही करता ती हांव जस्ट म्हणलें हरिदास ठाकूर टोल्ड. तर ऑल अवर सेन्सेस आर यूज इन दी चॅन्टिंग. तर त्या टायमाक मोबाईल फोन हे ते कसं नाही सकड सायडा दवर न्हू. वी शूड चॅन्ट अटेम्प्टली. सपोज एक राउंड केलं एक राउंड प्रॉपरली चॅन्ट करता कसले गोचवे एक नाम म्हणजे ओनली वन नेम कॅन ऑल्सो डिलिव्हर यू फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. तर हे दोन पॉइंट्स मुख्य पॉइंट असतात. आणि थर्ड जे पॉइंट असं हे इम्पॉर्टंट असं बिकॉज हांगा सकड ग्रस्त लोक असतात ती म्हणजे ऑल आर मॅरिड. देर इज नो आय एम ब्रह्मचारी आय थिंक देर इज नो ब्रह्मचारी और संन्यासी ऑल्सो. तर हा मी ग्रस्त असं. तर ग्रस्तांत प्रॉब्लेम कसं नसता माताजी चॅन्ट करता हजबंड चॅन्ट करना. हजबंड चॅन्ट करता पण हांगा सकड माताजी चॅड आसा हांव हजबंड आणि इतले दिवस हांव भागवत पुराण कोंकणी क्लास म्हळ्यार हांव आयला. But I have seen 90% Mataji is only joining. Unfortunately, Prabhujis are very less. Might be they are busy. But तुम्ही त्या मेसेज तांक सांगेत the best way to make a home pleasant. म्हणजे घरकर एक म्हणतात ना कुरकुर किटपिट अशी असता चलडू आणि त्यांनी ऐकना ती. तर टू मेक अ हाऊस प्लेझेंट देर इज भगवद्गीता तो 4 चीज सांगला. तर ते आम्ही फॉलो करता. आय क्विकली सांगता आय विल नॉट टेक मच टाइम. तर 4 चिगांचो फर्स्ट पॉइंट असं की वी हॅव टू चॅन्ट टुगेदर हरे कृष्ण महामंत्र. सकड जणांनी म्हणजे हजबंड वाईफ चिल्ड्रन सपोज यू हॅव मदर इन लॉ फादर इन लॉ सकड जण मेळ न्हू. यू कॅन टेक सम टाइम यू कॅन प्लॅन वन टाइम आणि एकत्र चॅन्ट करत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर इट विल बी तर घरांत एक पॉझिटिव्ह म्हणजे प्लेझेंट घर जाऊ काय तर ते एक फर्स्ट पॉइंट हे. तर मॉर्निंगांत एक चॅन्ट करता हांव जस्ट म्हणजे ब्रह्मपुरत टाइम आणि संध्या टाइम एक वी कॅन टुगेदर इफ द हजबंड कम्स फ्रॉम द जॉब चिके ही कॅन बी गिवन सम टाइम और माताजीस कॅन प्लॅन अकॉर्डिंगली वेन द चिल्ड्रन हॅज टाइम. तर दोन्ही सकड प्लॅन करून सकाळ आणि संध्याकाळी हे एक चॅन्टिंग करता म्हणून हे तुम्ही प्लॅन करत. आणि सेकंड असं म्हळ्यार नॉर्मली कोंकणीज आर ऑल व्हेजिटेरियन बट आय डोंट नो देर आर साऊथ अँड नॉर्थ. तर तुले ट्राय करता की भगवानाक भोग लावून आम्ही प्रसाद वी हॅव टू ग्रहण करत. तर हे दिस ऑल्सो वी शूड ट्राय टू डू टू मेक द हाऊस प्लेझेंट. आणि थर्ड असं वी शुड डू सम चर्चा डिस्कशन on Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam. Whatever time you have, you can do one shloka, एक श्लोका घेऊन चर्चा तंतु करत in the morning or in the evening whenever you get the time. आणि लास्ट म्हळ्यार try to do some deity worship. कळलं गोष्ट मला सकळाल घरात विग्रह असतले तर इफ नॉट विग्रह ऍटलीस्ट फोटो असल्यारी लिटिल अगरबत्ती ऍटलीस्ट चिक दिया लावचे ऍटलीस्ट हे एक आम्ही प्रॅक्टिस करता. मुखार तर सकड करता असती बट ना आजकाल कसं झालं की ओनली द लेडीज डू हजबंड विल नॉट डू और द चिल्ड्रन विल नॉट डू. दे विल टेल आय एम स्कूल कॉलेज कसं कसं आय डोंट हॅव टाइम. तर हे 4 चीज विल मेक युअर हाऊस प्लेझेंट. सो दिस इज नॉट टोल्ड बाय मी. This is as per Bhagavad Gita. It is in the purport. So with these 3 points, you can take this and apply in your household life. And I am also trying to do because sometimes very difficult.
चिल्ड्रन डोंट लिसन. तर हे आम्ही यूज करून दिस वी कॅन मेक हर हाऊस व्हेरी प्लेझंट लाईक अ टेम्पल. म्हणजे घरांतू आम्ही एक मंदिर करतो. तर हे शब्द आम्ही म्हणू हांगा विराम दिता. तर हरे कृष्णा. थँक्यू. If any mistake, please forgive me. And if anything you can take, it's all due to Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही भारी कोण सांगला नामाचार्य हरिदास ठाकूरांना एव्हरी डे 3 लक्ष सांगता त्यातून आमगेला कितले जन्म गेला रे जायना की बोडू बट ट्राय करताची ऍटलिस्ट कोर्स तितलं साध्य की तितलं सो आणि तुम्ही म्हणाले की लाऊड कोण चांट करका कसं म्हणा आमगेला सुತ್ತमुत्त अशेल्यांक म्हणल्यार घरकडच्यांक स्पेशली तांकां आयकले रे श्रवण मात्रान तांकांय हें जाता म्हणून तांगेले प्युरिफिकेशन जाता म्हणून आणि अटेंटिव्हली चांट करता की स्पेशली देवा लागी बैसून की या तुळसी पोटाला बैसून की देवा कुडा नाही जाल्यार हरे कृष्णा बरता एक स्टिकर की कसं की घालून ताजे मुखार बैसून एटलिस्ट आमगेर म्हणजे एकाग्रते करच्याक सो एक राउंड जाल्यार व्हडना एकाग्रतेन करका म्हणून तुम्ही सांगला ट्राय करताच प्रभूचे हाफ राउंडय जायना खंय वत म्हणा सो आनी काय ट्राय करताची सो तुम्ही तशें सांगल्या की म्हळ्यार घरकडचे पुराजन करणं जरी एक ट्राय करायचे की पुराजन ओटू करून शांत करच्याक ते आमगेल घर हें जाता म्हळ्यार ट्राय करता एकल्या कान्ना आयकून एटलिस्ट तांणी स्टार्ट करताच मागीर हें करून सो तशें मागीर डीटी वर्शीप केल्ल्या चांग तो करच्या तुम्ही एक पुराजनाक सांगला आय थिंक नॉर्मली सकाळ उठान आमचे केल्यान पुराजन एक देवा एक हें करता की फूल दवरून की आरती की पुराजन तांचितल्या तांणी भक्ती री डेफिनेटली करताची जीएसबी हांव पळयल्या प्रकार तशी सो आणि श्लोका भगवद्गीते श्लोका आय थिंक आजकाल पुराजन श्लोका वजेच्याक ट्राय करताची पुराजन क्लास जॉईन जाताची आय थिंक हांगा एस्पेशली भगवत पुराणा कोंकणीत कोण जॉईन जाता की एव्हरी हाका सो मस्त जन सो एटलिस्ट श्लोका सांगच्याक ट्राय करता शिकच्या ट्राय करताची सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण. सो आता मी आमगेल्या पारायणाक मुखार सुया तो फर्स्ट चॅप्टर सांगू येता सची 1 to 7 कार्तिक शणै 8 to 14 सुषमा शणै 15 to 21 सुकन्या नायक 20 to 28 धन्य आचार्य 29 to 35 अचला आचार्य 36 to 41 आर्य आचार्य 40 to 46 गीता नायक. हरे कृष्णा. कार्तिक शणै रेडी स्वना तुवा वय हरे कृष्णा. हरे ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढान् पुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेतितानक काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम. नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते.
हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं पुरुरद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चानपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानाववेक्ष्येऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्राः दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्युंस्तथा श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वात्
तव त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तप्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपित्तौ लोके राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन माम पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियन्तं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमाम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य शुभ सुखलोके लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्ण। अनेक श्लोक संगीता कंटिन्यू करे 46 संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारी छंद कोण सांगलाय? कार्तिक शणे, सुषमा शणे, सुकन्या माताजी, धन्या आचार्य, अचला आर्या आचार्य, गीता माताजी, तुम्ही पुराजन फर्स्ट चॅप्टर भारी छंद कोण बजले मस्त मस्त धन्यवाद। अशी प्रति एकादशी येऊ कामना हो तुमगेला निमून घेता। हरे कृष्ण। आता मी
दोन्ही चॅप्टरावरच्या सांख्य योगाक सांख्य योग समूह यत्तसची 1 to 7 आशा हेगड़े माताजी, 8 to 14 संध्या ईश्वर माताजी, 15 to 21 अर्जुन राव, 22 to 28 आशुतोष राव, 29 to 35 वैभवी नायक, 36 to 42 वनिता पै माताजी, 43 to 49 वेदांत नायक, 50 to 55 लीला पै माताजी, 57 to 64 शांति माताजी, 65 to 72 प्रेमा पै माताजी। हरे कृष्णा। आशा हेगड़े माताजी। हरे कृष्ण परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपयामिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मम कीर्तिकरमर्जुन। क्लैम्बम् स्मगमं पार्थ नैतत्पयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्योत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हार्वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्तान्। न चैतद्विद्मं कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। कृष्णार्पणमस्तु। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यत्स्यो इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्णा। संध्या माताजी। हरे कृष्णा। हाँ कंटिन्यू करतात अनेला सोड ये करता तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव। हरे कृष्ण। ओके संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषते गतासून् अगतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति।
मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण माताजी। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ स न दुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि प्रथसेनं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते
भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ति त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अवाच्य वादांश बहून्व वदिष्यन्ति तवायिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। वेदांत कामात्मानः स्वर्गपदाः जन्म कर्म फलप्रदां या विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निश्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ समनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठिते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नतायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्त्यश्च कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्बसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठते या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्माणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। भारीचंद कणवा जिल्ह्यात दोन्ही चॅप्टर पुराजने प्रेमापै माताजी, शांती माताजी, लीलापै माताजी, वेदांत नायक, वनिता माताजी, वैभवी, आशुतोष राव, अर्जुन राव, संध्या ईश्वर माताजी आणि आशा हेगडे माताजी पुराजन भारीचंद कणवा जिल्ह्यात अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणा तुम्ही गेल्याने म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता मी तिन्ही अध्यायावरच्या कर्मयोगाक हे सांगून घेतलं सचिन 2-7 वीणा मल्ल्या माताजी, 18-14 शिल्पा हेगडे माताजी, 15-21 विद्याकिनी माताजी, 22-28 आशलता प्रभू, 29-36 गौरी भट माताजी आणि 37-43 नागेश पै प्रभूजी। हरे कृष्णा। वीणा मल्ल्या माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः।
जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा न मनारम्भान् नैष्ठ्यं पुरुषोष्णुते न च सन्नादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचरः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायोय कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्यात् कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगा वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रादायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टास्तिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त्यश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यन्न वर्तेयं चातु कर्मण्यतन्द्रितः।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्थाः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं च न जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्तत्वित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। प्रकृते गुणसम्मूढः सञ्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो ब्रह्मन्नान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरास्य निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्ममिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापान्मनं प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि प्रहाण्याहु इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। चुकली मैं माता जी मत दें तो एक पेज एक पेज 29 to 36 गौरी माता एक पेज स्लिप जाल्लीस सांगायची 26 दाखल स्टार्ट करायची तुमगे 26 दाखल सॉरी 29 to 39 29 दाखल स्टार्ट करा माताजी नाही मध्ये चुकला श्रेयान स्वधर्म विगुणा परधर्मात् अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अविश्चन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भव महाशनो महापाप्य विद्येन मे वैरिणम्। गौरी भट माताजी तुम्ही झालं बाई प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करायची प्रभुजी तुम्ही म्यूट असाची श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं परजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तुतः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. भारी चंद कोण प्रभुजी तुम्ही वंजिला मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तशीच गौरी भट माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. आशलता माताजी, विद्याकिनी माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी आणि विनामल्य माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणा तुम्ही निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी चर्रीचनी पंच अध्याय सांगू काम गेला कॉर्डिनेटर असताची कासरगोडा कुनाईलींची तंगेल टीम घेऊन राजेश्वरी राव माताजी. हरे कृष्ण माताजी तुमका. हरे कृष्ण विद्याबाई माताजी. भागवत पुराण कोंकणी ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಕರಿಸಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣಾಕ चारी चॅप्टर तुले अध्याय तुले श्लोक सांगत असांची मेघा राव माताजी 1 तुकून 10 आहे, मैत्री राव इक्र तुकून 20, राजश्री कामत माताजी 21 तुकून 30 आणि अरुणा कामत माताजी 31 तुकून 42. ते जत्तरी तशी कंटिन्यू करता असांची 5th चॅप्टर गीता शणै माताजी 1 तुकून 7, मालती कामत माताजी 8 तुकून 18 मगेरी वर्ल श्लोक हावत सांगता असा. हरे कृष्ण. मेघा स्टार्ट करी. मेघा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपः. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः. कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन. तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। ये यतां मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थः काङ्क्षथ कर्मणां सिद्धं यत्सिद्धिं यजन्त इव इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यां मया सृष्टं गुणकर्म विभागशाः। तस्य कर्मारपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यर्थमोहिताः। तते कर्म प्रवक्ष्यामि यो ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ते कृष्ण कर्म कृत। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासाङ्गं नित्यप्रवृत्तो निराश्रयाः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽस्ति नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेष्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य
कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मयोगः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्चेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ प्रदग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमुप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् प्रपश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्त प्रारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज या दोन्ही अध्याय मला सगळ्यांक धन्यवाद. तंत स्पेशल धन्यवाद सांगता अरुणा कामतनी गीता शणै माताजी तांकां हांव जस्ट 3 घंट्याक 3:30 पटेल आयतल्याची मेसेज की म्हळ्यार आमगे नित्य म्हणचे जन 4-5 जन मिस जालींची एक कारणाने त्यांनी 2 जणांनी आमगेलो आज म्हणून आमकां मस्त हेल्प केलें ना म्हणजे जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट तशिला. तो सगळ्यांक सांगिल्यांक धन्यवाद. आणि मुखारसून तुम्ही आमगेलो मोन का म्हण सांगून अरुणा लगीनी अरुणा माताजी गीता शणै माताजी लगीनी म्हणून घेता तशीची आमकां आजी म्हणूक एक अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगतांची. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही प्रतिपटी अशी टीम घेऊन येताची तुमगेल कासरगोडा दाखवून प्रिया कासरगोडा दाखवून सो तुमका मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी. अशी प्रतिपटी याची प्रति एकादशी का तुमगे टीम घेऊन येऊ का म्हणावं तुमगेला नमून घेता भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तशीच आता आमगेले अनेक टीम येता असं 6th आणि 7th चॅप्टर घेऊन पडू तिरुपती म्हणाल कर्कळा दाखवून सो तांनी कर्कळा दाखवून येता असची तांगेल टीम पुरा कडेन स्प्रेड जाला. सो तशी सो तांगेल टीम घेऊन येता असची रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. 6th चॅप्टर सांगू येता असची हेमापई माताजी 1 to 7 ना, रमा भट माताजी 8 to 12, शांता भट माताजी 13 to 22, उषा शानबाग माताजी 23-27, दिव्याकिनी माताजी 28 दकून 32, हांव सांगता 33 दकून 37, राधिका आगुंबे तन्नी 38 दकून 42, दिव्या शणै माताजी 43 to 47. हेमाबाई माताजी संख्याक ओरट्यू माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 6ोऽध्यायः ध्यान योग. श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते यथा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगा आरूढस तद उच्यते उद्धरेत आत्मान न आत्मानं तात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्य आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानोपमानयोः. हरे ज्ञान विज्ञान सुतृप्तात्मा कुटस्थो विचतेयः युक्त इत्युजते योगी समलोष्टात्मकाञ्चन सर्वमित्र उदासीन मध्यस्थद्वेष्ट बन्धुषु साधु सपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगे विजित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नाति चित्तं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तद्रेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्यो योग आत्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिशश्चावनलोकयन् प्रशान्तात्मा विगितभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युज्येनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नास्त्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनेतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमास्य निक्तं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। तम हरे कृष्णा। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संहितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामाश्च त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरम्ये उद्युद्याद्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमयेत् नियमेतद् आत्मानैव वशं स नयेत् प्रशान्तं मनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एत्स्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्त इति मे मति वश्यात्मान तु यथार्थ शक्यो वाप्तुमुपायथ अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। म्यूट रसा माताजी तुम्ही। हरे कृष्ण। कच्चिन्नो भय विप्रस्थश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयः कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतान्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यप्रतां लोकान् छित्त्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्प्रतं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्येश्वरी माताजी तुम्ही सांगायचं। म्यूट रसाची रश्मी माताजी ऐकत असवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ऐकत असवाय। सांगा म्यूट रशील तवडी। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् जयते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयोग योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज संगीले 6th चैप्टर माताजी प्रार्थनाक मस्त मस्त धन्यवाद। मुखार सुनोचा चैप्टर 7 संगु यथासाची 1 to 5 नंदिता कामत माताजी तशीची 6 to 10 न शांता भट माताजी सांगतासाची 11 to 15 शैलापाई माताजी 16 to 20 शुभापाई माताजी 21 to 25 दीपा कामत माताजी 26 and 27 ना श्रेयस कामत 28 and 30 सुषमा कामत सांगता सची अनिता कामत माताजी तुम्ही सांगाची। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं तविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्या ज्ञातव्यामवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यात्ततिसिद्धये यथा तामापि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्पतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धिमेव परां जीवभूतां महाबाहो एदं ध्यायते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा मत्परतरं ज्ञानं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽप्यसु कौन्तेय प्रभास्मि शशसूर्ययो प्रणम सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं नृषु पुण्यो गन्ध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। हरे कृष्णा. ऐकत नाही? हरे कृष्णा. ऐकता ऐकता माताजी सांगा. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ एचैव सात्विका भावा राजस्थामश्चये मत्य एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते महि त्रिभिर्गुणर्महेर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम् दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमा मायायप अपहृत ज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः. हरे कृष्णा. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदराः सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतः ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तं नियममस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो यो यां तनुभक्त श्रद्धया कीर्तुमिच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामन् मय्येव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं
मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमं व्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः। येषां त्वन्तगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्या यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणाकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सांगितले 15 जण आजी 2 चॅप्टर सांगितला असं. अशी मस्त धन्यवाद हेमाबाई माताजी, रमाभट माताजी. त्यांनी प्रति एक सेशन येऊन भगवद्गीते पारायण करताची 15 जनवरीची. तशीची प्रति एकादशी येऊन तुमगेले कृष्णाल सेव करका म्हणून हांव निमगून घेता. तशीची आमगेले सुबोधिनी कार्यक्रम वरनास तशी प्रति वारान 3 दिवस तक्कवरने रिसाइट करूक याची म्हणून सांगून हांव भारतीबाई माताजी आणि विद्याबाई माताजी तर्फे हांव निमगून घेता असं. प्रति अंतू भारी लाय जाता आणि सेशन मस्त छान जाता. भारी तुमका अर्थ कळलारी आनिके अर्थ पूर्ण जावन कळलारी आमका आनिके एक लाय कोण सांगू जाता म्हणून हिगेल मनांक तो म्हाका तशें दिसले तशें हांव अनाउन्स केले. हरे कृष्ण माताजी तुमगेलो परमिशन घेन अशें हांव सांगले. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परमिशन आका करतीना रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. भारी चंद कोण तुमगेला 6th आणि 7th चॅप्टर दोन्ही टिमान भारी चंद कोण सांगले. तुम्ही अशी मस्त जना घेऊन येताची प्रति एकादशी येऊ का म्हणा तुमगेला निमगून घेता. आता मस्त धन्यवाद भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका. हरे कृष्णा. काय बाजर ना कोणी अनाउन्समेंट करी येता कोणी कशी करी येता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तांगेला प्रति सेशनाक. सो मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी तुमका. सो 8 चॅप्टर वरची पशी पुढे रश्मी भट माताजीन ऑलरेडी सांगले सुबोधिनीचे वय पुराजनान तांतू हे केरा पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमगून घेता. तशीच बालोत्सव असं संडे का चेडू वाले चलता आसा. सो गजेंद्र मोक्षा सो ताका तुमगे सांज चेडूवान आसल्यारी प्लीज तांतू हे करायची पार्टिसिपेशन करायची. तुमगे फ्रेंड्सा चेडूमा तुमगे रिलेटिव्सा चेडूमा हांव निमगून घेता. भारी चांग भारी चंद कोण किचन माताजी तांगे टीम हे करताची. प्लीज तुम्ही पुरा तुमगे चेडू मागता तो पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमगून घेता. तशीच आता प्रति शनिवारा वैदिक हिरोइन म्हणून एक सिरीज चलता आसा. सो कौसल्या माताजी आशिल्ले. सो भारी लायक आशिल्ले. रियली कोण मिस केला की तांकां हांव वापस सांगता आसा. तुम्ही युट्यूबा वचून पळयाची भगवत पुराणा कोंकणी तांतू ते रेकॉर्डिंग आसा. भारी चंद कोण जाला. आमकां कौसल्या माता म्हळ्यार बरें आमी रामा लामू म्हण तितलेंच आमकां गोत तशें. चड म्हळ्यार कौशल्या देशाचे रायाल पुत्री म्हणून आमकां तितलें कळचें ताचे पयशे चड आमकां गोत ना. बट काल प्रभुजीन इतलो चंद कोण विवरसून सांगले ताचे बगे मात्र न्ही पुरा जन कितलो मंत्र मुग्ध जालींची काली पुरा जन कितलो जन आशिल्लींची तितलो चंद कोण प्रभुजीन विवरसिल्या. तशींच परा 8 तारीख श्रीमती राधाराणी तांगेले विषय सांगू येता आसाची वृषभानु प्रभुजी म्हणून. तशींच 22 एप्रिलाक आसा
तशी अशी चलता आसा वेदीक हिरोईन सिरीज प्लीज तुम्ही पुराय जाणां पार्टिसिपेट करता आमकां मस्त कोतना राधा राणी कृष्णाला आमी तितलेंच म्हणलें बट ताजे पुरा संक्षिप्त जावन तें आमची केलनाची इतलें चंद कोण आमकां सांगून दिवचें येता आसाची भगवत पुराणा कोंकणी ताणे इतलें हें घेता आसाची की आमगेले एक GSB का पुरा विषय पळोवका देवाल एक थोडे भक्ती येवका आमी चिकेत भक्ती चिके मुखार वचका म्हणून ताणे मस्त प्रयत्न करताची सो तांगेले की इतले प्रयत्न आमी थोडेंची जस्ट एक स्टेप मुखार आमी येवका आयकुका ते प्रोग्रामा येवन आमकां लायक नेक्स्ट आमगेल जनरेशनाक आमगेल चिल्ड्रन एटलिस्ट आमी सांगून दिवी येता सो तितलो पुरो आमकां विशय तांतू कळटा पळय तुमगेले गांवांत पुरा जनाले मागून घेता तुम्ही येयाची पार्टिसिपेट कराची भगवत पुराणा कोंकणी तांणी कसन करतात की सेशन ताका पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमून घेता हरे कृष्णा सो आतां दाखोवन 8 अध्याय माया नायक माताजी तांकां हँड ओवर करता तांणी येता आसाची हरे कृष्णा माया माताजी हरे कृष्णा Over to you. मस्त धन्यवाद विद्या माता लायक कोण अँकरिंग केलें सगळ्यांनी लायक कोण म्हणलें आता 8 चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग आणि राजविद्या राजगुरु नवा 8 आणि 9 चॅप्टर म्हणून येताची डॉक्टर सीवी कामत हांगेल टीम आणि आज नाची शुभा माताजी हांनी लीड घेतलेची हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा चैप्टर 8 श्लोक 1 to 7 संध्या कामत माताजी चैप्टर 8 to 14 अरुणा माताजी चैप्टर 15 to 21 गोपाल प्रभुजी सॉरी श्लोक 20 to 28 मैथिली माताजी आता चैप्टर 8 आचे 1st to 7th संध्या माताजी हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था अनुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समानुस्मरेभ्यः सर्वस्य दाताराम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परास्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परमं पुरुषम् उपैत्य दिव्यम् यदाक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते
पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्तानि आध्यात्मनः प्राणम् आतिष्ठो योगधारणम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परामां गतिम्। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आ ब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते अहोरात्रविदो जनः। अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसमग्नके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्रि आगमे अवशः पार्था प्रभवन्ति अहर आगमे परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिश्यति। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरुषा सा पार्था भक्त्या लभ्यात्व अन्यया यसन्तास्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। यत्र कलेत्व अनवृत्तम् अवृत्तं कैर्ययोगिना परायातायन्ति तं कलं वक्ष्यामि भारतसभा। अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला सन्मसा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा सन्मसा दक्षिणायनम् तत्र केन्द्रमसं ज्योतिर्योगिर्पराप्यनिवृत्ते। शुक्ला कृष्णा गतिः अते जगता सरस्वते मते एकायति अनवृत्तम् अनायावर्तते पुनः। नैते श्रीपार्थार्जुनं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगायुक्तो भवार्जुन। वेदसु यज्ञेषु तपसु कैर्यदानेषु यत् पुनः फलं प्रदिष्टम् अत्यति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति कैद्यम्। हरे कृष्णा। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः। श्लोक 1 to 6 पुष्पा पै माताजी, श्लोक 7 to 12 रामनाथ किनी प्रभुजी, श्लोक 13 to 18 पुष्पा रामनाथ किनी माताजी,
श्लोका 19 to 30 भाग्यश्री माताजी, श्लोका 31 to 34 हा संतोष, अथ श्लोका 1 to 6 पुष्पा पै माताजी। श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यते शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहात्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि नित्युपधारय। हरे कृष्णा। म्यूट अरसति मुनु, म्यूट अरसति प्रभुजी, म्यूट अरसति मुनु। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। न च मां कानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनं तत्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनाने अवजान्ति मां मूढा। नेट कनेक्शन गेली प्रभुजी, ऐकपणा कनेक्शन गेला दिसतं माताजी, दिसना आता। हरे कृष्णा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्तो उपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहं कर्तृहं यज्ञ स्वादाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्य यमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्जगतो माता दाता पितामह। वेद्यं रुक्षामयजुरेव च। कदिर्वार्ता प्रभु साक्षी निवासनं सुगृहत्। प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमौलम्। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्स्यजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सज्जाहमर्जुन।
त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। चॅप्टर 8 आणि 9 विठ्ठलदास प्रभूजी पर सांगू का आमका चान्स दिलेल्यांक अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही भारी लायक कोण सगळं तुमच्या टीमाच्या भारी चंद कोण म्हणले मस्त मस्त धन्यवाद। डॉक्टर सिवी कामत हांनी केन्नाय तांगेले टीम घेवन
ती पटी येत असतात आणि आसनाची त्याला कोणाकय पुणी तांगेल ते जबाबदार दिवन तांणी वताची मस्त मस्त धन्यवाद कामत नमाकय हरे कृष्ण कामत प्रभूजी हरे कृष्ण. आता 10th आणि 11th चॅप्टर विभूती योग आणि विश्वदर्शन योग विश्वरूप दर्शन योग सांगच्या येतची मंदाकिनी शडे माताजी आणि टीम केन्नाय हानी तांगेल टीम घेऊन येताची मस्त उमेदीने भारी चंद करून क्रमारी वेरी वेरी ऑर्गनाइज लायक करून म्हणताची ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच पूरा जन चंदुकन सांगता असत माताजी. थैंक यू सो मच पूरा तुमगे ट्रेनिंग नवा मला तुम्ही 3 जण बैसनो प्रतिपटी पूरा जनक संगसुनो वारी लाइक वेरी गुड सेवा माताजी ऑल 3 ऑफ यू. हरे कृष्ण. आता कामद एकादशी 2 एप्रिल सक्कड भक्तांक बांधवांक सक्तंक हार्दिक स्वागत. आता मी 10th विभूती योगा आणि 11th विश्वरूप दर्शन योगा पठण करूया. ते करू येत असती मधुमती शणै 1 to 12 चॅप्टर 10, शोभा किणी 13 to 25, गायत्री कामत माताजी 26 to 40, नंदिता पै 41 and 42, पूर्णिमा शणै माताजी एंड करताती आणि मागीर 11th चॅप्टरचे 1 to 11 सांगताती. पूनम किणी माताजी 12 to 22, कल्पना राव माताजी 23 to 33, गीता पै माताजी 34 to 44, कडे लास्ट चे 45 to 55 हांव सांगता. भरतीज आज मिस असता आमगे ग्रुपांतू तशी. हरे कृष्णा. मधुमती शणै माताजी स्टार्ट करत. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 10मोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एवा महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो माम् अजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भवभूतानां मत्त एव पृथग्भिताः. महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा. मद्भावमानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तं क्षमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावास्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्मं परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा. असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतत् श्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव.
न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हसशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः व्याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राज्ञानतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश भूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिष्यां रविरंशुमान् मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनतामस्मि रामशस्त्रभतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहस्सामा ततः साम्नं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि वयसा योऽस्मि
सत्वं सत्त्वमतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामूषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं हच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अत वा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशम। माताजी तुम म्यूट दनी। हरे हरे ओके राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यामपि चाव्यहम् एवमेत्यद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्प्रश्नं पश्याद्या सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्ष्णुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्प्रश्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य
शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभते च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्याभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्ता लोकात् समग्रान् मद्वनैर्जलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आख्याहि मे को भवनाग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रदात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामः प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न त्वस्तमोऽस्त्वव्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् हरे कृष्णा अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृज्ञमेदं यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः
सौम्यव पूर्वहात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पुरा जणनं भक्ती चंदकोन सांगले मधुमती माताजी तुम्ही वरे शोभा माताजी गायत्री माताजी तुम्ही बारी चंदकोन सांगला तुम्ही तिन्ही जणांनी नंदिता पै बारी चंदकोन सांगले देवा तुम्ही आणि पूर्णिमा माताजी तुम्ही वरे बारी चंदकोन सांगले पूनम माताजी ॲज युजुअल तुम्ही सुपर हिट आणि कल्पना माताजी तुम्ही वरे आणि कल्पना माताजीनी पूनम माताजी ऍक्च्युली हॉटलान त्रबली ती गावांत ना ती तनी कुमटा गेली जाल्यार हांव सांगले कोणी ना ती प्लीज तुम्ही सोणकती तांणी म्हणले दसकी नाकी चांट करूक म्हण हांव म्हणलें ऑलरेडी बर्ती चंड मिस जाला हे पटी कनी कनी म्हूण सांगून प्लीज तुम्ही कशी पण ट्राय करता कडे ती म्हणे ना ना आम्ही हॉटलात कोण करता ती म्हणून थँक्यू सो मच कडे गीता पै माताजी बारी चंद कोण सांगला तुम्ही ॲज युजुअल ओके। हरे कृष्णा बॅक टू यू माया माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी हरे बोल सगळ्यांनी भारी चंद कोण म्हणले मस्त मस्त तुमको धन्यवाद माताजी मस्त मस्त धन्यवाद मस्त साव करतात तुम्ही। हरे कृष्ण हरे बोल पुकारे आता मी 12 अध्यायावरच्या भक्ती योग म्हणच्या येतसची 1 to 5 सुपर्णा भट माताजी 6 to 12 प्रतीक नायक 13 to 20 सुमित्रा भट माताजी। ओवर टू यू सुपर्णा भट माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग नाम। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अननैवेन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पाता मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आध्वस्ता मयि बुद्धिं निवेशयः निवासिष्यसि
निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमस्थिरमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्ण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतेर् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे बोल। सगळ्यांनी ऐकून म्हणले सुपर्णा माताजी, प्रतीक नायक बाबू आणि तशीच सुमित्रा भट माताजी, फारी चमकून म्हणले माताजी. सगळ्यांनी केन्ना येवन अशी रिसाइट करता म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां विनंती करता. धन्यवाद. आता 13th चॅप्टर हे कोऑर्डिनेट करू आयल्याची मायामल्या माताजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 13th चैप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पठन करो कहते हैं सच्ची. 1 to 6 कमला वसंत माताजी, 7 to 12 सुमित्रा महाले माताजी, 13 to 18 हांव सांगते आसा, 19 to 24 सदानंद प्रभुजी, 25 to 30 विनुता महाले माताजी, 31 to 35 विनुता महाले स्वाति महाले माताजी. हरे कृष्णा. कमला वसंत माताजी शुरू करें. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ.
श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्चया दृक्ष्य यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। सुमित्रा माल्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमित्रा माल्य माता जी। हरे कृष्णा। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात् चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरन विश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञेयं यत्र वक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणप्रोक्त च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादत्त विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभद्र च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकरार्तरं स पश्यति। हरि ओम। हरे कृष्ण। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तथा अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं लोपनिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा लोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये इदुरान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्व माताजीने भारी चंद पण डिसाइड केलेलं असा आणि प्रभूजी बी भारी चंद पण सांगितले असतात। सर्वांक मेगेले धन्यवाद। अशी सर्व एकादशीक येवका म्हणावं मागून घेता।
आणि आमगे अवकाश दिलेले कोंकणी भगवत पुराणक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही टीम भारी लायक आसा. माताजी आणि प्रभूजी पुरा ओठू आसाची टीम भारी लायक दिसता. केन्ना अशी येऊन तुम्ही म्हणून कामणा विनंती करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 14th चॅप्टर 14चे अध्याय गुणत्रय विभाग योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 राजेश महाले प्रभुजी, 8 to 14 भारती पै माताजी, 15 to 21 कनिका भट्ट, 22 to 27 वैष्णवी भट्ट माताजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रद पिता. सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन धेयिनम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. श्यामला कामत माताजी आसात तुम्ही? तन्यासची ऑनलाइन जाल्यार सांगता. हांव माणकावे. हाडना माताजी. हरे कृष्ण. कितली ते 7 to 14. 7 to 14 माताजी. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्. तन्निबध्नाति यो कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. तस्मत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्. प्रमाद आलस्य निद्राभि सन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा यदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमा स्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च.
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजस्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसे मूढा योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तामसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगः नाम 14 अध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. भारी लायक कोण म्हणले सगळ्यांनी. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. केन्नाय तुम्ही म्हणटाची मस्त धन्यवाद तुमका. तशीच हेमापै माताजी, कन्यका भट आणि वैष्णवी भट माताजी सगळ्यांनी लायक म्हणले. कन्यका भट इतले सरी म्हणता म्हळ्यार अशें ते म्हणता केन्नाय म्हणता म्हणून कळटा ते जितनाची बेळेव सिरी ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ म्हणटा पळय आमी कन्नडान येता सान आसतना ते दिसता ते गेलता अंत श्रीमंतिका ते म्हणची तेणी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही केन्नाय म्हणटाच्यो बस हांव केन्नाय म्हणटा म्हळ्यार अगत्य ना. मस्त धन्यवाद तुमचो. हरे कृष्ण. आता 15th चॅप्टर आता पुन्हा भारती माताजी अँकरिंग करतलीची. ताजे फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट्स सांगता. विद्या माताजीन ऑलरेडी सांगिल्लें आसा.
जाल्यार मागीर जॉइन जालेल्यांक सांगता. सोमारा बुधवारा शुक्रारा भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी क्लासेस चलता सर. सगळ्यांनी ताका येवन जॉइन जावपाक. तांतूय भगवद्गीता रेसिटेशन आसा, एक श्लोक आसता, सगळ्यांनी येवन तांतूय रिसाइट करपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच शनिवाराचे वैदिक हिरोइन सिरीज चलता सर. तांतू 8 एप्रिलाक श्रीमती राधा राणी स्पीकर सर. हिज ग्रेस ऋषभानु प्रभुजी सगळ्यांनी अटेंड करता. भारी लायक आसा. कालची भारी लायक आशिल्ले. सीता कौसल्या माताजी भारी लायक आशिल्ले. युट्यूबार पळोवन तुम्ही आयकल्यार तुमकां अशी भारी लायक अशें सगळ्यांनी आयकूत तशें सर. तशीच संडे सर बालोत्सव क्लासेस अंतू 9:30 गंटक आसता. गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स शिकयता आसाची हाकाय चेडवान सगळ्यांनी जॉइन जावका म्हणून विनंती करता. नेक्स्ट एकादशी आमगेले 16 एप्रिल कोणा इंटरेस्ट आसा तांणी नाव दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू भारती माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद मायಕ್ಕ विद्या. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आज 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग संघ कामगेलोट आसाची 1 to 7 श्लोक सुनीता मल्य माताजी, 8 to 14 श्लोक वीणा कामत माताजी, 15 to 20 श्लोक आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. सुनीता मल्य माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 15 पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूला ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. ग्रामाविश्य च भूतानि
धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नचतुर्विधम्। हरे कृष्ण। आशा नायक माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सुनीता माताजी, वीणा माताजी आणि आशा नाईक माताजी 3 जणांनी भारी छंद पण स्पष्ट जाऊन रिसाइट केलेलं असतं. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी विनंती करता सांगू कामगेल उठासाची आता 16 आणि 17 अध्याय सांगू कामगेल उठासाची प्रतिभा नाईक माताजी आणि तांगेल टीम ब्रह्मावर दाखवून. हरे कृष्ण माताजी. 17 अध्याय सांगता सती 1 दक्कन 5 ताई प्रभा कामत, स दक्कन 10 ताई सुधा कामत, 1 दक्कन 15 ताई नम्रता पै, 16 दक्कन 20 ताई शांती पै, 21 दक्कन 24 जानकी नायक. 17 अध्यायांतु 1 दक्कन 5 ताई किरणा पै, स दक्कन 10 ताई सुप्रभा पै, 1 दक्कन 15 शैला केणी, 16 दक्कन 20 स्मिता प्रभु, 22 स्मिता प्रभु, 23 दक्कन 28 प्रतिभा नायक. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याययुक्तपरार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्व लोभदोत्वं मार्दवं हीरचाप्यय तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता सम्पदं दैवीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय सम्बन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। तौ भूतसर्गौ स्थे लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थलेषु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहैतु एतां दृष्टिमवष्ट्यभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो पिता काममाश्रित्य दुष्परं दम्भमानामदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते सुकृतः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयन् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुहर्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इतज्ञानविमोहिताः। हरे कृष्ण। शांतका हरे कृष्ण। शांतका अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकसेदं द्वारं नाशनमाप्नन काम क्रोधस्तदा लोभः तस्मादैत्रेयम् यत्र विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्ति भिन्नर आचारमनश्रेय ततो याति परं गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्पद्र वर्तते कामकारः न स सिद्धिराप्नोति न सुखं न परं गतिम्। तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कौतुमिरास्ति। ओम तत् श्री भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपत्ति भाग योग नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण।
अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सद्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान्मूत गणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। विहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनाः दम्बाहंकार संयुक्ताः कामरागा बलान्विता। हरे कृष्णा। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते यो तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममत चेतस मा चैवां शरीरस्थं तान् विद्यासुरा निश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यास्निग्धा स्थिरारद्यः आहार सात्विक प्रियः कट्वामलवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदायिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा। यातयामां गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः सामदाय सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जय श्री कृष्ण। अनाप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरीत्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षति। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमत्युव। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तात्मसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्।
आदेशकाले अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविद स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ आणि तांगेल टीम प्रति एकादशी येताची बारी चंद पण रिसाइट करताची सगळे गाऊन तो बैलमान शेवट करून खुशी दिसत माताजी प्रति एकादशी योका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. प्रति एकादशी आमकां उपस्थित आसचे धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू कामगिरी उठसाची 1 to 7 श्लोक शरदी शानभाग 8 to 14 श्लोक शिशिर शानभाग 15 to 21 श्लोक रश्मि शानभाग माताजी 22 to 28 श्लोक प्रतिशाकिनी 29 to 35 श्लोक प्रियाकिनी माताजी 36 to 42 श्लोक पार्थव नायक 43 to 49 श्लोक आरव नायक 50 to 56 श्लोक जयंती नायक माताजी 57 to 63 शिल्पा शणै माताजी 64 to 70 कलावती अवदानी माताजी 71 to 78 मुक्ता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. शरदी जस्ट जॉइन जातं असं भारती ओके. शिशिर शानभाग म्हणून सचिन काय जॉइन जात कनेक्टिंग व्हिडिओ म्हणत ऑडिओ. ओके. अनाउन्स करचिला आहे ताकत ना आता जॉइन झाला. हरे कृष्णा. शरदी शानभाग शिशिर शानभाग स्टार्ट करेत तुम्ही. एक मिनिट में हाँ हाँ. चरडू एक्चुअल ना ते तांगेल बदला हांव सांगता सर. एक स्लॉट श्यामला माताची तांक दिव्या म्हणून त्यांनी त्यावेळी सांगून मग चान्स मिळाला एक चांगला शिल्लक. वही. हरे कृष्ण माताजी. रश्मि शानभाग माताजी एक स्लॉट श्यामला माताजी सांगताची जैत फर्स्ट स्लॉट 1 to 7 1 to 8 सांगता. वही वही सांगेच. ओके. अथ अष्टादशोऽध्यायः संन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुं यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तमसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्यामला माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुच्छज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्य अत्यागी न अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् तत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निभ्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रह मुनियत क्या निके कितने टाइम मुनियत हरे कृष्ण माताजी हंगेला निम्गे रश्मि माताजी तुम्ही कंटिन्यू करतावा तुम्ही कंटिन्यू करे ज्ञानं कर्ता च वेदतः रश्मि माताजी కూర్చోమా कंटिन्यू ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः स्वकर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं च विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं
नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थमदल्पं च तत्तामसमुदावृतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेष तकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम्। हरे कृष्ण माताजी। प्रतीक्षा केली आणि प्रिया केली माताजी। माय तन्निवरन दोग जण ना ती हांव कंटिन्यू करूयेत पळय अक्कानी प्रत्युषा। हॅलो हा प्रिया केली। हॅलो हॅलो संगीत माता सॉरी लेट झाला। हॅडी स्टार्ट करूयात का? कुठला नंबर श्लोक माताजी तुम गेलोय? मी गेलाय चॅप्टर 29 25 तक स्टार्ट करायचंय 25 तक 24 पर्यंत जाईल ती गना 25 तक स्टार्ट करू हा वय ओके। हरे कृष्ण। अनुबंधम क्षयं हिंसा मनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते मुक्तसज्ञानहं वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धसिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेम प्रेपुलुभो हिंसात्मकोश्चुति हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तिति अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शक्टोनैशकृति कोलस विषादी दीर्घ सोत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषण प्रधक्ते त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यचाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणे निद्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेरर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुनक्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण धन्यवाद। 36 to 42 श्लोक पार्थव नायक। हरे कृष्ण पार्थव नायक। हरे कृष्ण।
सुखं त्विधानीं त्रिविधं शृणु मे वा भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे सानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदारितं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्षमाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रशास्त्री स्वभावजं स्वे स्वे कर्माण्यभिरितः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रर्वतिर्भूतानां येन सर्वविधुं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेयं सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेविलग्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपितात् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यतेजस्सि तथा कुरु। हरे कृष्ण। कलावती अवधानी माताजी। त्यांना अंचकी म्हणून प्रत्युषा केणी असंच तुम्ही प्रिया केणी प्रत्युषा केणी कलावती माताजी असंच कलावती माताजी हाँ 64 to 70 64 to 70 ओके 64 या करेक्ट ना सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते ताप न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्नि प्रियकृतमः भविथा न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह इष्टः स्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्नयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममिश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् पुराणे तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वराश्रत्स्ना साक्षात् कथयथ स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्युद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सक्कड माताजीनं भारी चंद कोण सांगितलं असं रश्मी माताजी श्यामला माताजी मागिरी चरडू पार्थव नायक आणि आरव नायक जयंती नायक माताजींना तर दिसता त्यांनी आता जॉईन जाता सच एकादशी खुशी दिसता अशी येवका म्हणून विनंती करते माताजी चरडू घेऊन. शिल्पा शणै माताजी भारी चंद कोण रिसाइट केल्या. कलावती माताजी मुक्ता प्रभू माताजी सक्कड जणांना भारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असं धन्यवाद. प्रति एकादशी नेक्स्ट एकादशी 16 एप्रिल काय येवका म्हणून विनंती करते सगळ्यांक. थोडे अनाउन्समेंट असाची सोमवार बुधवार आणि शुक्रार भगवद्गीता यासाठी सुबोधिनी सेशन असं
त्या सेशनाक सगळे जाण अटेंड जावपाक विनंती करता. तशीच त्या दिवस प्रति एक सोमार बुधवार शुक्रार एक श्लोक रेसिटेशन आसा, ताकाय तुम्ही मुखार येवन नाव दिवका म्हणून विनंती करता. तशी शेनवारचे रेग्युलर सेशन शेनवार सत्संग वेदिक हिरोइन्स हे टॉपिक आसा. इंडिया टाइम 7:30 आसा. आणि तो श्रीमती राधाराणी ತಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ आम्ही ऐकुवे 8 एप्रिलाक. स्पीकर आसाची हिस ग्रेस वृषभानु प्रभूजी. सगळे जणांनी सेशन अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. तशीच प्रति संडे 9:30 बालोत्सव कार्यक्रम आसा. चेडवाले सेशन ताका गजेंद्र मोक्ष सुकेत आसाची. कोण कोणाल घरा चेडू आसाची तुमगे फ्रेंड्स घर कडेन सगळे आमची घर चेडू तुम्ही एनकरेज करता बालोत्सव जॉईन जावच्याक म्हणून विनंती करता. नेक्स्ट एक तशी 16 एप्रिल आसा. सगळे जणांनी मुखार येवन नाव दिवका अशी सगळे वटू मेळणू आम्ही श्रवण पठन कोरें भागवत पुराणा कोंकणी टिमा तर्फे सगळे जण म्हाका अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. तशी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ताका हांव मस्त ऋणी आसा आनी धन्यवाद. हरे कृष्णा. मायका एंड कोरें. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.